디샤에 따기 아틀라히바고노 아조시김 타니 에노 아틀라히바고노 아짠히틀라키 닝우 각사지냐 스가규야 지스자 Chimlave Kemi timqoqnuye kishvenenka Kongo Bible na pikuna johan chibdi arotsolna pikuna jisuna nia lagi ana nia kucho ana nia khpu everche mokelaya timqomu apla womlai alho sahibo mutmishi pikwani Apostle bidi archikinla Halunge uno timdolo Jisunguna lauye aje ketauye spepamoy İkiliya Tishamaya Jisija Chimlave Kemi Achakivu Utlakemu Chimlave Kemi Kishvenenka Hipo theological question hipo timikutomun inju jenge. Daoningu ishi alho chavechono kiu itima sakena ning tipo kerta junshane. Vegetoya chanyetia jisija chulukepu ado kiwi tumlavekyu opportunity tumlavekemi kegume kishvenenga. Kemsurgelete Andaman Nicobar Island la Agasla Haikemi South Africa la Agasla Haikemi Myanmar Agasla Haikemi Momo Kumsugela Africa la Azri Mtala Haikemi Tim Tibagoya Radio Muka Television lanamo jisudar jere chiljebu ado kivika internet lanamo alhorta chiljebu ga ige timi hito ige ko na acha kibiu chimlave bu jisuje chimlave ye pananguye tie Amiyizu Wove Kesha ebini no acha tipo akordoshi lojibkubu nim kaptanshen Nagam Chalaya Chigata Chalhotson Kinlana Alhotsakivu American Pesser Naga Hills Lake 1872 Simiagala Atsakivu Rikuya Wahimagdano Chigatoku Abo Bidi Momu Chigatoku Abo Pulano Alhotsakivu American Missionary Nurture Mugum Gudani Rikuki Tihuti Adoloki Tipolokilana Chili Riku Simia Ampe Akanam Kupu Alhorta Chulvacu and a Tibozuna Alhorta virtually vacuum Alhorta virtual vacumia Pullo Pulumolo Ikemu Aje Jisu Ebjuchul Vake Achakivu Ebjuchul Vake Ikemu Nipna Nisna Gulakilla Animism Gulakilla Pre-Christianity Irala 1872 Zoo Momo 1905 Zoo Alho Chakivu Chimlave Jisuje Chimlave Putive Kemiko ye Tepanang Gunuye Kishvenenka and a Panawe Alhomiyizu Wove Ego Kishka Epitibo Injugu Tibo Alhotsavechono theological question Lonibo answer his nation. Ike Nimuno Atagashi Alhotsalna Tinkuya Leshele Chiritoku Ajolakilla Kungana Alhokim Tajkuvu Mutsimishi Piani Kungana Atsuna Pana Mlakyu Ashe Shutsani
비례게도 그는 라디오가 TV가 인터넷가 아슬즈모 이끌어 간게나 디미티바고기 알호살나 배큐노 공원나 알호김 대주구부 무츠미시 반응 비어바이 에나 아츠스나 알호나 끼움라게나 디보 지스제 실모나그남 아차키뷰 반응 길라 베스큐 쳔라베남 반응기 알호 브록시 디보 이툴란게 대원님 디보노 라키베 탈룬셜 로만스 뉴테스멘라 로만사게 돌라키아 롬 굴로메시페 알호나 아예 칼호이켈로노 이테히구톨로 팔화예 베규에 알호화예 알호 nature 몸 알호 attributes 사ben게 알호화예 이툼라나 아큐 록타그가 에나 팔화예 기니구조 무츠미 쉐이툴바 아가슬라 하김 악슬라 하김 아즈기 돌라 하김 샤그남 힐레 알호차나 베큐노 반응 길라기 알호화예 알호 attributes and 알호 nature yeah 페페피어베 알호노 물라베 파큐 티멜로노 디미나 디바고 주철 아제니 이게 반응 위에 교제구 기비부무카이 비게토이 지스자 질모나그남 에나 질름피남 반응 위에 아츠스 이툴라네 아예기 이툴라네 에나 알호나 아츠스 아예기 나고도 아킬랄 호베 바이큐 디보 이툴 주베잖아 잘라 알호 차키뷰 질름피나그남 알호 브록시 디보 이툴 부즈 히버 듀쿠게나 라키 아츠스 호이큐 아네 아예글 호이큐 아네 이비 반응 벨런의 디보 베탈벤큐 알호노 감저 타카레시바자 다운의 십주노 이게 반응 위에 규 예구기위 부무카이 디미 히버고야 냐로 자기를 줌라베게 지스제니블라 비게모베게 냐 미스터리 미숑라베게 에비 빌루케부 예구기위 excuse 줌카이 이게 인헬레 빈샤규야 아예카 아츠스 케츠니 아예부 아케이툴라교 가버스 알호 브록스 디바 가버스 general revelation 에벤 general revelation 위에 아카금 찔라팀금 찔가구노 알호 쿠게는 이틀베게부 비엑스스 가버스 general revelation 에벤 이게 뭐 general revelation 튜이다게 special revelation 인게 special revelation 예 지수 그리스도 안비 뭐무 지수 그리스도제 에나 지수 그리스도 자기뷰 비글하이큐 코나로그부 줄베부 베탈베부 그리스도의 길바이구나 디바고노 파나로예 special revelation little alho biexig like 대우노 아가슬라 하김 샤노 zdojegla 하김 샤노모 special revelation panalo igimlavenam missionarim no panatum lavenam ambujisla ka thakir chalania ku vechono ka thanya shana baya dimtibagoye azgila ana gasala Kemi dimtibagoye alho bieks general revelation dibo ikul gemogen Pulul gemogen dibo shona Jisu Chimlave Kemi Achakivu Panatomo Kemi Kolo
가 타게 부시기 알호자리에 디시 tulanje 다음은 님은 이부 이티 그들다 실은션 네 Old Testament 레셀 무고봉화로 따지는 주는 안표에 알레 애나 바야 무고죄 알홀하이는 바야 알로 바야 무고죄 justice 대우는 디미쿠나로 알홀자기뷰 지세제 비기규 침라벤담 알호예 발화에 보 attributes 보 nature 바에 알로귤호 바야 그절호 게고노 numbers 무국타를 저도분을 게도 알호예 기점모 바에 팀됨 기점모게 도노 안 그절호예 알로귤호예 바에 짐라베 케미 가버스 우구기 아히냐도 Amiyizu Wove pe kiuye shimonan ke bi theological answer tibo ningno pilan ena tsulan leshalo ta jatoku ana rchimdula ishi pebane okka khaya amikucho ana achipu show bebe pani nono shikyo kamtsula Kikimye ana pukukulu pieke. Pikete alho po kingdom pagka kaye kuno chakhepa jinga. Paye pagka tipo boka ena tipo kuchoye. Nya amikucho ana chipu. Righteousness and justice. Justice no righteousness na alhu akka kadibor chakhepe sungwanke. Ike dibagolo no shigo kamtsula ki kimye ana bukbekul piechene. Alhu ki kimye ye ikechemoke. Timyu ki kimye ye ikevechen. Timna alokin lomla bani timla lomla alokum lachen. Timnen kimye bani tim kimye kim alho ki kimye ti toymoke alho ki kimye ye ikemoku unfailing love ibu pukibekuluye faithfulness nina mikuchoshlo shimlalo ikim paye he remains faithful paye alho gutlo paye pukibekulu paye mikuchoke ena tipo no pa ka khatibo shikape sungwa inje ono pa chakibu Chimlave kim Jisu Chimlave kim tim tibagolo nguri akip misiri panang kapes Amiyizu ye vesikiu ye shimona inge bi alho channet popular Jeremia toku ajom gubdilan shitlane eu ki kimye ye ikamoku alho ki kimye unfailing love ikamoku ke enani niekyu na achipu amikuchake na tipo shichin Jeremia tokum gubdan kete alho ki kimye ikachemo ikako ikachemo timtoimo alho ki kimye alho ki burjula remain steadfast and unfailing love. And pa alhol hail na pa ya achipul kisnange justice. Ige trauna pa ya amikucho pa ya achipu pa ki kimye prapujo ikachamo ke hono ikachamo kyu amikucho ho achipul ho ye pa ya Chimlave kim ne pa ya Chimlave kim achakibu Chimlave kemi Kemuno kakta chebiu como sheri panka pas Amiyizu iloveki ipeki simonanke alho chatpavejo nim Chishi shikumtaglelan Pivege dei general revelation ayepu ayesi tulan ketsinye tulan nagdoi tulan proxy tulan eke Jisu chilmovedam
반응 놓지고 불럽즈 해 아주 줄하교 캐스니 아예 불하교 로쿠 게나라캬니 에비디보 쇼 부클라예 디보 쇼 가탑즈 반응 쇼 각타디보 아난케비 닝어치 빌라네 love justice and righteousness 네 기kimye kucho attribute ami kucho tipon alho hwaege alho attributes ke ege tipo vejono paya akumolono timkapes akipmils monan kepi ningno tipo la kishi pilal tishaye idage shinjulen chamaye Old Testament la akawliye timye kugolan kharchega Como ambio snapjuna baye alagi kucho akpobke die cross la tivebu khutbeget kono pavejono kungwale lonju sabel ikemu jisna ayri bolegim pizu ambe kadoni bdisho wanasi ikele Old Testament le ku bulubzu khaglu tulchega ku sho bulubzu akbu khaglu diboy tulchega biningma dibogi injulan Old Testament la kiblim ko yekish bu khalchega pigade Old Testament le dimiye akbul vechol kin khalchega ikemu New Testament le ne akbul diboye gisna tiva khova khutwagege baku gene tivagege Jisu shoplan. İkemu Old Testament'le Jisu'yim peneşi. İki Jisu'na cross'la tive bu kutuğu bana kıpaları kuçop gitti boye. Old Testament bana uye kadoni bidi ambe kadoni bidi şoye tiboy Chimlave pulsiğlan şey. İki tağına ningna example laki tuluncuye Genesis çıkıp bu arotsuğala. Mıçımı şeygüla geçi tulunanya. Abraham'na ampiyoşo bıkıbelgehu. Ne? Abraham'na ampiyoşo bıkıbelgehu. Abraham ye amikuço bi ampiyono kihilvece. Abraham'na alho pululukiye akıpulveçono pulike. İkemile ki Ningna Bible'ım çimi şey tuluncuya Genesis çıkıp boyibala arra bungulojlo alho Abraham sası putolona kalaybege İbzi Abraham vilipke kungakta ujlo ipke ki Abraham kungakta ujgela kuytulca Abraham vila ne kuytulanca ipgela aye kuytulane hesajlo ipgela ya hesa hakimlage Kya alhona Abraham bila tihutoi otiku koye ayipu hesamlage toi na kamasini ipke. Ike bulikyu ya rosha bulikyu ku shove thalja Abraham ye ayipu itulke. Shelina vegete alhona bloksila kesine ayipu akhe Ana naguto akilat bekok jobu itulan. İge alho pululukyu Abraham na alho pululukyu ye alho şu pululukyu gola Babylon na bloksı ayı bu itul bege. Evet bu hesap bege. Bu Abraham na alho na Abraham bila ayı bu hesap gagımla toy Otiku koye tito shitsni ibyacha tibo pikiyu Abraham na tibo pululke msa alho na Abraham ye Pakistan kucho shiva epi kihiveske to igeti Abraham na ayebu itulu alho chapulu enet pavecholno ke tono ambyo jisiye punin pige ne Ambiyadisiye bunun peki. Egenin nadibo Abraham alho proksu gola pana ayep itulju
Tipo pululu en alhoşa pululu gibi cana baye alhoşla mükçöş vay ebi pululu ketoi. Nhưng tipo tipe inşe. Genesis kıtı adır çıkıp bunla alhona apirivlip ki o tino liti dala ine kim tikle gülsüsünü. Gede o tipe günü şeytan lagaben liti ebe günü totim ve çoğunu mesaya ikinci sepenge. Egeti nono bana o bırak borçdan ebe güye aşekala Jisu Kristo'nu crossla tivegila. Bana akiti Amiyizu demek o Kumtsu show tekil venkyu şeytan kıka have çınyu taben. Bu nono babko migisden yapıyor şeytan ve çoğunu Jisu Kristo kapısı crosslarına biti venkyu taben. İki Old Testament'lıya dimkoya kyu bulacak. Mesaya gınani ipkyu diba bulacak. Aynı tiyetumla o bana Mesaya'ya kyu da gınani full knowledge akikiti takçubum taki. İki mu Old Testament'la kıpılım konu ola ki haklı gınani ana bana Mesaya'sının iki Mesaya bakıyor Greek Hebrew zawye anointed one. Ke anointed one kuyana betiye Mesaya gikiye nukşevekyu begiço. İki nukşevekyu da bası New Testament'la kuyana baye Christ. Kristo'ye New Testament'u Old Testament'la Mesaya nukşevekyu Old Testament'la timkoye Mesaya gnen ene nikhalnen nikakepevenen epkyu dibohu agil rucu çeke look forward. Old Testament'la kıbılım koye agil rucu çeke ikinci rucu çeke ibu maşayeti isi ningu akıbılımı New Testament'ı yakyu şanca ningu ya looking back panang no azucu buhi ningu no ideo atkaujan kenyung okşa atkaujan diye Calvary crossla Jisunna tivekyu mlakvekyu tipo bulukyu so bana agizurce ne diyor atkaujan kete cross tipo veçona turning point breakthrough kyu ye cross veçona erike kete onu niye Jisu'ya çulla Jisu'ya kyu gene tani baya hakulu baya nukşevekyu ene diye apim biayı bolay bu alhone timşiye bu tivekyu kim akavlo Old Testament'ye bana uye Mesaya epküye çılvay İgna epküye ta İgemu anyetle tumlabzı hırsı yuhu Calvary cross tibalana pepe biyekyu ninkona di tulane dişayı ne Old Testament şagla New Testament'la şagnamu haklı akıplı ne akıplı veçonu ikemu kyu veçonu ahne kuvvetçeka ahne havesteka ahne kızvetçeka Old Testament'la ya tıgaşıcına hu Calvary cross kutala tıgaşıcına nabesugi kızbesugi ye bulunla Egem ahne kegıtıtibo ya permanent kumaga alhokubu dirangno kumaga ipo açnie tono timnahne şivekyu jüne tıgaşı anye beri tipo hekibdı mersisidla kızlı bu ampe açısı tipo nasısı tipo ne kibası Calvary kutulu hukuke İgem konu Calvary crossla ampiucisini alhonu beri dişivepti bana otraykini alhoku bucu henguno tivekini Old Testament'la ajinahne nabesi kızbesugi Kemi de New Testament'la ahne kızmı var ahne nabeki mi var
아히야도 부 지스는 고김타 시김타 별수와게. 다른 얘기는 뭐 무슨 시시 Old Testament 장나 New Testament 장나 뭐 아히냐 디보예 아지베죠노 나베스 그스베스 고게미데 지스 크리스토노 오틀라키나 디보고 감트시김타바. 님네 이브리치기 아저 지글에 뚫은주야 지스 크리스토노 오틀라키나 알호구부지가구노 once for all. 오틀라키나 알호구부지가구나 반나 아야카가구나 아가키 시시와게. 뭐 아가키 디보예 perfect and sufficient. Perfect and sufficient. Kubuklai kyugakshi. Dialukumka Laikishigetono, all the similarity. I'm Beatrice, Anya, Berry, I'm Stimotivate you, dear incomplete, dear insufficient, dear Lukumkakumke, dear Lukilake, cross Kudolas, Suvinyaumeke, Egemete, cross Lana Alhokubujigamuno, yeah. Romans Hebrew gedo togar tribler gede ne perfect sacrifice kubuklai kyo ga kishi substitutionary zkoshi agashibe kyuye kubuklai kyo alhokubri gaguno eneti lukum ka eneti de yenyuye yisne tiba geguno agakishi ba geguno berishibu bana alhokubri gaguno dibo mlakeva Mlatava, Mlakeva, Mla, Kidbo, Asha Hovak, only Daniel, Anya, Berry, Amshikabas, New Hiaguno, our homeland duty boy, Gavaka. You see no crossland upon a wagon. John to the water, Shigla, it is finished, it is done, it is complete. Here, Tavaya, Sakasvaya, Kubuklava, Agakshitibona, Sakasvaka. Tell no, Otlaki, and beautiful. Pana mlakevekyu, pana shehovekyu, kubuklaga shitibo, kuna akipulvechon, receive kilvagana. Pa eneliye alhokubjiguna halva, hoktala halva, alhokubjiguna halvekyu tslagetono, Jisu in a halvana mita pavenibina. Tibakums, Mamutishi in a play. Near ambitious Christokum lago, Pagakishi. Pakiti, ne, Tiboye near Slavanisi, yet Lalavanisi. It came to Sikistonum like you, Tiboye, would like in a local Jona, Sakakona. It a new Haglu, and a new Haglu, would like it. Pakum Lago, Pakiti, Pajivetona, Halvekimi, Kvekemi, would like in a local Bujigano, Shikim Tava, Kova, or Hne, Kiki. Azaj lana akhina punigen tibaye nuna publicamta cross lana gatavake jachivake Galatian kinyarum kulnapjuno Paul I am crucified with Christ. Nie Jisu Christo golono ye davai. Ich nie Calvary cross lana Jisu golono inak pulvechona publicelana nie paolo ye davake. Ich nie judgevake katavake. Ikim ashakatalala vegete. Ashakatalala ikim la katanenge. In a purple veget in a queue, akum like Kivipaguno, Mlagilgino, Tiboye akum la Tiboye. Tiboye taki katanya pike. Get katagit Tiboye, kataba mirless when you know my. Hokta mirla boven my. Ikimu, katabs, no yakum like Kiviku came like an okum like Kivishna. Asaho akskots neke. The honor alho no cum la kvegina. Kiwashakashi vegan and a cube vegan. Nimortibo, Pulul Masake. Nya Nino Ashakashi, efficient kini. I don't touch a togula. Take you to Lanka. Jisina Tivebu. Yeah, Jisina Tivebu. Panaeri, but Kemingula about the Gushika. Jisina Tivegula Bayer, I call you I call you keep you the Jacobote.
님은 지수 그리스도는 크로스를 티베길라 급감 끼니 바고로에다 가길라 아주름 끼노 너나 가우시스길라 금슬랍길라 안 뼈지스는 끼노 너의 신의 골로 파라다이스를 뭐냐 아급 고블레 페르시 파라다이스 바킬라 예 디바고로길라 파라다이스 바킬라이까 님은 라자르모 아기뉴 그모 스토리를 들베게도이 오트라키에 파라다이스모 시올모 하데스모 게헤나 바규 디 아구초부 아예 과제 규샤는시 이부 킬레히 라자르나 티베부 베기나 디본 아브라함 비빌라 아브라함스 부즘 아브라함 비빌라 베기 디본 파라다이스는 서비자 이길레 지스네 티베게코 바이에 아잘락 태경노 바이에 아예 콜로 규샤 바이블에 킬레미 지시야탈락 타미즈 오브제 베바모게 아예 코이 기주지기에 킬레히 아급고 베스 파라다이스라 원냐 이걸로 원냐 비게나 디볼라 아브라함 비빌레 기베규 암뷰지스나 디보 알로이 기규예 Old Testament Abraham no o malachik tolo. Ne, akbulimi. Tivebu. Pananguye dekula chegu chikishande paradise la wansi. Ege panangu kyu chechega. Ulla ke Jisu Kristo Messiah ignani bi chechegu Messiah bu cross tebu ajbele bu. Amiyizu show akiti show tolwe kyu tibo shigipe. ene dibo topishin gonu jisiya koykanja ebu bane kebu lehi Old Testament la kebulim ko tibo ko show topishibu dena bana declareship zu ka tabe ba ke ko agwik la ke ko kishigi ake ko tibo le kuno ko kitamiga nje Sheol Hades Gehenna ena paradise aung lo kujlegu kiklalishi ke donam pyojisna tiba khove ena pana aye khoylobzu ikibzu Chimlave Kemi kamtslana pana pautoklu tibo dikla shipevebzu Old Testament la timi kunoko khalvenamu trashijna achnie tibo kızpen habe başkena tibo ko kamtı khnya khovebu shigimda bu pana sası kungalu wake ambiyotna akbulum kamtı sası kungalu wake Teguna Paul na 2 Corinthians ne 2 Corinthians pungu alo tachelep tükisepja apim bibo ayri bolla tibebu kevegemza a wo klawani bide a woye ambiuno golo uwane ambiye ni woye ambiu golo ngobenen ikemu Old Testament le dişimoke tibegemi koye Abraham buzumla paradise'la agwikla gyukim hişikla çekülama Jisu Kristo'nun kuno İki bu ayakaknya kuno tibe bu ajbele bu toklu şivekena iki buzu şipena akbulum kosasiye kungalı vekyu alholsalana tibo pilanke teono işinjin nahi alholsa Chimlave ye Jisuja Chimlave Kemi Panang kuno alhona katake bishakyu alhona atsı ayegi prosecute Kumtsu prosecute general revelation tibo pulge mokena ikilge mokena tibo shona panong show kathanel ike alhotsa hibo vegete Kumtsu na hibo vetalbze ye ite ambiu Jisu Kristo namkete nya lagi nye kucho nya khbu ibecho mogele tim kungalo kum kungala plomla tie alhotsa ke kuchoke ikim vegete Old Testament eno kunalo alhotsa kibu igimlave kena tim dibeko nguye tala pananguna
alho no prosecute ye ka itul bzu shigim tigyu alho tslaye ana here ku gen lucky alho logyu ange bitibo pulul kyu vechono alho ye ashekala am kujulhu kujulhu teono panang pese alho Amiyizu swe kyu ye shimonanke ana dibo vechono panang show katanange bi theological answer and a biblical answer hibokabas viewers come to low bilal alhoneshi parts hibochul vekemi come to clock magishul bene new video akin lokshol ne video akin lokshol mojektolo alho hibochul vekemi come to kmach bene ana alho hibo pelanagi tim come to pelanagi vetalana chilana akpul khla ayzla hawinke nin come to na alogum susne am beautiful new halu juye pana paji pele bunyun halu juye khamna na kemi akitu aitu almi alaga abola kemi ko timdo ko pelana khakul lagil bengi kono o pelana vetal bebeke de ono mono jo vetal beye o pelana gi alho tsaiba kabash kitami lo shershitsu ana shigim tiki bersal hortsigi tibi kitami alho tsachimla kim no alho tsachilla tkali bola alho na technology ba kabash ning tswage de ono alho shigim tena pla pujulo paje ge uno khi pa ge uno kum to shibutko ana alho shigim tiki khil bengi ono alho tsaiba kabash no kolak sajalven ning no kshol mo yeng tolo alho kibukin ana beauty Kristo ki kimi a kimte shigao aloko na kutsuno jilve kimi kam te khlak ma bengi a kini bo ka kabash no kam te lak sajalani amen